Isa filmo ina yo film la odo be suka film no do ngorali bien wonon to السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله القائل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين القائل وهو الصادق المصدوق أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. نحمدك اللهم ونستعينك ونستهديك ونتوب إليك ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه اصطفاه واجتباه واختاره وأرسله رحمة للعالمين وهداية للمتقين. وأشهد أنه قد بلغ الرسالة ونصح للأمة وأدى الأمانة وجاهد في الله
وعبد الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. عباد الله، أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله عز وجل وطاعته في السر والعلن وفي القول والعمل. فاتقوا الله فإن التقوى هو خير زاد، فإن من اتقى الله وقاه وجعل من كل ضيق له مخرجا. أيتي الله سبحانه وتعالى تدد مونو دو سني دو بجو حمد يتede wi'udo ka deftere muɗum Allahu on hino yamira en yo en jonnitir hoolaareji ɗin yimɓe majji on si en ñaaway hakkunde yimɓe ɓe ñaawen numɗiri Allah no moƴƴi ko o waajoto en ko si en gollitiri Allah hino nana ko wonɗen e wadde yewtude ko himo yi'a ko wonɗen e wadde ko. En yetti o Allahu subhanahu wa ta'ala taguɗo en itte en e ko en wonano hay hunde waɗi en ɓiɓɓe adama tedduɓe waɗi en julɓe waɗen ka moftenanaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Iɗen torimo yo juure e nanaɗo meɗen Muhammad ibni Abdillah ibni Abdul Muttalib o makanɗo en o mako makko selluɗo kanko ko o gonguɗo ko o gonginteɗo kadi ko makata kon fuu ko gonga mo wowli gonga no hana jaɓanede gonga kan o maki mo hoolikema jonnutumo hoolare nden mo jamfikema ta yottor mo jamfa. Yo Allah juula e wonelaɗo meɗen, juula e sahaba ɓen fof, juula e hoore kala jokkuɗo diina ka ɓe jokkuno kan. Yo Allah jokki en kan diina, yo Allah tabintinno en e Makka, yo Allah ƴettuto en e nder Makka kadi hara himo weltani en. Allahumma amin. Musidɓe julɓe tedduɓe, mi wasiyo hoore am, mi wasiyo on hulugol Allah subhanahu wa ta'ala, mawninamo, rewamo, laɓɓinanamo dewe, andita en foppu en daroyto yeeso makko goto goto. Ala ɗon présentation, excellence ala ɗon, docteur ala ɗon, cheikh kaari ala ɗon, ko an kaarijo ɓiɗɗo kaari arɗo ko honɗum waɗannoɗa ɗum ɗo, ko honɗum wi'annoɗa ɗum ɗo. Hulen Allah, Allah hino mawni. Hande ko yewteten ɗo ko jikku hum gotum. Jikkuji l'islamu ɗin no ɗuuɗi. L'islamu ko jikku, l'islamu ko ari ko moƴƴinangol e jikkuji men ɗi, ko ɗum tun addi l'islamu. Fiye wonu yimɓe moƴƴuɓe, yimɓe feewuɓe, yimɓe nunɗuɓe, yimɓe yurmeteɓe, yimɓe wallidireɓe, yimɓe ɓe ɗuuɗa bone, ɗuuɗa tana, ɗuuɗa albalawo. Wuren ka hoore leydi ɗo tawa ko Allah goto reweten, tawa hakkunde men no moƴƴi. Diinaji ɗi ko ɗum ɗo tun addi ɗi. Hande en yewta fi jikku hum gotum, jikku mawɗo komi watta ɗi yila kon wano nelaɗo meɗen maki noon ko non tigi ardi. Jikku on o fuutike yimɓe buyi. Si on jikku ala hakkunde yimɓe, huwoniral ngal hakkunde maɓɓe haray ko huwoniral maapingal aaningal wondungal e sonja e tampere. Honɗum woni on jikku ko al amanatu, hoolare, wonugol neɗɗo hoolaɗo. En definisata ko wiyete hoolaɗo, kaari ko hoolaɗo. En fof eɗen andi ɗum ka. Si wiyama on ko hoolaɗo, hara eɗen andi on ɗo na fenowo, wona janfotoɗo, wona wujjowo, wona toñowo, ko jonnitayɗo Allah haqqeji mum ɗi, jonnita yimɓe ɓen kadi haqqeji maɓɓe ɗi, hoolareji ko ɓe hoolino kon ɓe wi ɗum ɗo men halfinima, woni ko jawdi, woni ko gundo,
woni ko jokkere en ɗan hara ɗum ɗon o maray ɗum haa nde ɓe ƴantimo wo o inna awa hino tawe hino timmitis tawa alhaali anndali ka ɗum wontiri o wi'ete hoolaaɗo o jikkuɗo hande ka julɓe jikko o fanɗi moƴƴi nelaaɗo maako no aray e zamanu goo jikko ko wi'ete hoolaare fayda muta haa wi'e leñol kaariwol dey hoolaaɗo gooto no ɗon kaariijo siko on huwonirɗa on non ko hoolaaɗo tawa ko fayda ko par leñol ɗon heɓorta mi tanjini neɓata hewta ka ɓe maakuno ɗon o maakani en laa diina liman la amanata lahu hadise on no yeddondira sellugol makko anga sellugol makko ɓurɓe ɗuɗe ɓe no sellinimo o maaki alaa diina maraa diina mo hoolaaka mo alaa hoolaare maraa diina ndaare hande hara ko ndarɗe ɗaɓɓitirɗe goonga yiitirɗe goonga ndaarirɗe wowlen konnguɗi hara ko goongaaji ɗin tigi naa wowlugol fiño welu yimɓe ɓen no wuurira noon hannde tentini ndi leydi ka wonɗen ɗo hoolaare nden no ɗoytii moƴƴi hakkunde laamiiɓe ɓen e laamaaɓe ɓen laamiiɓe ɓen ɓurɓe ɗuɗde ɓen hoolaaki laamaaɓe ɓen laamaaɓe ɓen ɓurɓe ɗuɗde hoolaaki laamiiɓe ɓen gollidooɓe ɓen gollanteeɓe ɓen ɓurɓe ɗuɗde ɓen hoolaaki gollanooɓe ɗum ɓen gollooɓe ɓen ɓurɓe ɗuurɗe ɓen hoolaaki ɓe woni e gollande ɓen sonnaaɓe buy hoolaaki moodi muɗum alaa ɗum e jamfaade worɓe buy hoolaaki sonnaaɓe mumɓe alaa e jamfaade ɗum karamokooɓe ɓen yewtooɓe ɓen buy hoolaaki ko ɓe woni e wowlirde kon ko fii Allah tawa wowlugol fii intérêt ji alaa nder ton suuɗugol goɗɗum ko haanuno wowlude kono tawa si wowli intérêt ji goo mutay ɗum kadi woɓɓe goo aldaa e muɗum bi maana ko communauté wuuruduɓe fayda ɓurɓe ɗuurde ɓe ɓe hoolodira dalil mum hande sa addanama ɗo goɗɗo a wiya faala gollowo goɗɗo addanima ɗo gollowo mo a anda haa hande hay sa ƴettay mo kono hayra ɓernde ma nden no waɗi yaha yiltito he tawsi haray tawsi no nder to ko ɗum waɗi Abu Hanifa kanko o wi'i kala mo huwondirta ƴettu wonde o ko o bonɗo haysi ko julɗo ƴettu o ko julɗo bonɗo ko janfotoɗo ni haa huwondiral mongal fenna ɗum inna Allah yaafolan komi tumuno o ko jaka nanon o wayi luttuɓe inni o woye julɗo lasli makko ko feewuɗo ko nunɗuɗo ko hoolaaɗo na fenowo few ƴettirmo non haa non huwondiral ngal hollo en naye ayi ko julɗo woni e gerde ayi ko julɗo waɗi ha kono hande ko ɓuri moƴƴude konko wasiyotoɗen konko ƴettugol konngol Abu Hanifa ngol kala mo huwondirta hande ƴettu taw ko haqqille ma wonde o ko ngel ma ngel o faala ko jamfagol ma o faala ko détournugol ma o faala wona o hoolaaɗo ko jamfotoɗo ko fenowo ha non ko tambintinnoya goɗɗum ngo ɗon ɗo ko nawnaare nde fof marɗe ɓorde ka some dow haa hewti ka baasi leydi hara ko goonga kan wowla hoolaare no manki ka hunnduko hewtataa ton projet ji ko gouvernement addata ɓe ƴetta ɓe halfina men halfinima o projet ɗo ko moƴƴingol taraw ko darnugol lekkol ko darnugol labtaane ko honɗum financement mum on wi'ama ko milliard ji haa sabakaari no fanɗi e ɓen halfinaaɓe ɗon
darotoɗo fiyo ko wi'a yo waɗe ko yo waɗire no hanir non har hayti heɓali kañum hay muɗum ko ɗum woni hoolade daroɗa ha ko wi'a yo waɗe kon siko taraw épaisseur wi'a ɗo e largeur wi'a ɗo qualité wi'a ɗo mbuuɗi ɓay ko ɗum yoɓana daroɗa ha ɗum ɗon laato netti hala ko kañum tigini siko jamfa kam ko ya yiidu e société on enna awa ɗo ko laggine ni joni min mi hendoto ɗon 150 millions 150.000 dollars on tumati on ñeñinay ko lutti ko on ndaara e ɗon no gerdo goɗɗo go kadi aroya awa ko min woni kaarijo haray ɗo ko min fewjata ɗo sinaɗo mi itta e ɗum e juuɗe mon so on waɗanallan hunde kaari ɗum ɗon kadi on ɗon kadi ƴetta ko e hoore hombo ɗum woni heltude e hoore jama on moƴƴinoɓe moƴƴina yowonu tum moƴƴinama e nder hitande duuɓi tattawa boni inne e taraw moƴƴinaɗo rowani lekkol waɗarni rowani hii koko heefa ton kon ɗuuɗi ko moƴƴinira kon woni tawi ko seeɗa ko ɗum wiyete jamfa ko ɗum waɗi si ɗiɗo boni leydi ndiddi bona si karamokoɓe ɓen e lamɓe ɓen boni ɓe woni jamfotoɓe leydi ndin haray boni nelaɗo men sallallahu alaihi wa sallam maaki nooneji ɗiɗi yimɓe ɗiɗo si ɓeeɗo moƴƴi mofte ɗen moƴƴay si ɓe boni mofte ɗen bonay o maaki anduɓe ɓen e laamiɓe ɓen gandu no wawi bonnude alhaali yimɓe fof o ƴetta finde bonde o cuɗade haa nde moƴƴa o adna ɗum dalilji o sakkina haa moƴƴa o wiya ko ɗum ɗo woni laawol ngol mo faalama daɗude ko ɗum o jokkata yimɓe ɓen fof teddina wowla minen mawɓe amen ko ni ɓe warruno ɓe hoyɗino hiɓe waɗi ni ɓe waɗni eto haa détourna haqqille neɗɗo mo jannga haa o muuti o qualifie o metta détournude haqqille ɓeeɗo no wawi bonnugol telen jama on ka diina few lamɓe ɓen si ɓe faalama bonnude telen ka gurda yimɓe ɓen ɓe bonnay fes ko kamɓe halfina idan nde nawnare ɗo en fof en wonde mayre no fanɗi ouvrier hande wonɓe gollude men fewno ɗo mo halfinta golle tawa o jamfakima toon ko kum fanɗi o ko kum fanɗi wona ka matériel o ƴetti wona ka golle o ɗuyti gollugol ngol qualité o tawa si o waɗiri ni ɗo ƴettanaymo tambuy joni yo waɗiri ni yandi o hetto ko suuderjo a wimo yo moƴƴane baafal on haldi qualité ko o moƴƴinta ko o tawi on qualité ɗon siko on o soodoyi tono ko o heɓata kon ko seeɗa kono si tawi ko ɗum ɗa o waɗiroy o heɓay tono puy o huɗa Allah o adda hoolare nde o moƴƴinane ko halduɗon ko ɓen ko seeɗaɓe ni mudi njulajo on qualité on o tawa si o soodi o qualité ɗo o wowli o wi ko ɗum ɗo dey woni to tolwal ngal ɗo ene wona 5 kilo dey ko 4 kilo woni to ma ko 3 kilo et demi hiɓe windi ma hiɓe wowlude ko 5 kilo kono noon ko ɗum woni toon de wowloɓe ɗum ɓen ellaji wonɗi toon ɗin ko seeɗaɓe mi yahi nokkugo e leydi goo lansode de téléphone mi yehi ɗon téléphone mi kutingi mini e ko o téléphone ɗo mi faala ɓay mi ndaari prix on jommum inni hey ona original nan tawi noon hay mi fuɗɗike yoɓde mbuɗe o inni na original dey si ko original ɗon hino ɗiɗa ko ɗi to woni original ɗon sa faala original ko ɗi yaata mi tawi coggugol no ɓuri duubul e nokkeli heewɗi
ka holare ɗuɗa to moyne no probléme ala e ɗum ɗo yimɓe ko ɗi woni sorde hande ɗum ala probléme yahen yilto ka karama koɓɓe woni ko ka duɗal woni ko ka école franco arabe ɓurɓe ɗuɗde ɓen faale joddi ndin vision fi hendagol joddi ndin e juuɗe mawɓe fayɓe ɓen sina seeɗaɓe ɓe Allah yaafi ɓen ko ɗum ɗon heedina yeeso e di fi jonnugol fayɓe ɓen gandal e needi ko ɗum waɗi sa yaltini ɓiɗɗo on ka hakkunde lewru ma a addimo ka hakkunde lewru a ɓeyne a yoɓa e lewru ndun fof e hoore ko haani kon a winday wonde si tawi ko ɓorde ñalande kaari e nder lewru ndun adduɗa a yoɓay fof kono siko ñalande kaari haray ndu lewru ɗum mum ñaama ko haanuno kon bima'ana komi faala wiide kala ka yurnorɗen hande e nder communauté men on e nder société men on en taway fayda wonɓe e gollude ɓen en taway ko wiyete amana hoolare nden tigi taway no manki ɗum yaltini honɗum ɗum yaltini angal développement fanɗugol développement on waɗi haa yimɓe go ƴetti mbuuɗi muɗum wakkili margol ɗi ka banque ma mara ɗi ka coffre fort muɗum hara ƴettalɗi jonni kaarijo waawuɗo julorde ɗi ɓeydo nu fi honɗum so jonnimo ɓe haldi ko heewi kon wona ko halda kon wona e hunnede ko ñande o argument ji no addede wallahi ɗumannaaki ɗumantinɗo mi sikkuno ɗo kono ko ni yaltiro hara yo rew kulle jemma on tigi nasi ɗi ɓeydaaki ɗi ɗuytaaki ñande gono gasa ɗi ɓeydoto kono si mi jettiɗim jonni o ɗo ma on tigi jonna ron ka hettude few woɓɓe goo ɗum no waɗi ha sano ɓannude ɓiɗɗo jaaja mum ma ɓiɗɗo koto muɗum ma ɓiɗɗo keyna muɗum ma ɓiɗɗo hay ɓiɗɗo muɗum tigi salo ɗum ɓannugol ka golle fi on ɗum fi angal hoolare nden no andi si ɓanni o haray sono goɗɗum ko ruccitete ɗum waɗa ha wakkilo ñammingol mo holtina mo ñawda mo o wona ka suudu ton kono taw andu golle ɗe nga e gundoji ɗi nga ɓay wona o hoola no woodi ka wooda ɗum no woodi wallahi o wona ɗum e mo ala golle tawa himo wowno heɓude golle ko haƴi o heɓa golle ɗe ko angal hoolare nden nde angal hoolare ko tana albala molanaɗo eto ɗe ñawnden ñawndu gongol wona yandaru ellaji yimɓe ɓe ye ɓeeɗanɓe ɓe waɗa hunde kaari ye ɓe marɓe patron ɓe ɓen ko hunde ka sayi ɓen no mari hunde kaari ko ɓay ko hunde kaari ko ni ɓe woni e gollirde e karamokoɓe ɓe ko ni ko hunde kaari ko ni eni tandaru ellaji yimɓe daari an hiɗa hoola an a jamfatako a fenata ko wiiɗa kon haray ko ɗum mo jonnima goɗɗum o hettay mo halfinima goɗɗum o hettay mo jonnima mo wonanima gundo a wona fillantako ɗum hay goto daari hoorema a wawata ñawnude yimɓe ɓen fof kono noon iɗa wawi ñawndugol hoore maako simi ñawndi hoore an e on nden on ella ɗo an kadi a ñawndi oɗa ñawndi tawi joni ko hoolaɓen ɓuri ɗuuɗude mutiray seeɗa ɓe hoolaka ɓen ɓe ɗuytoto lamɓe ɓen ɓay ko e yimɓe ɓen lamɓe ɓen woni e iwde ɓe wonoya lamɓe ñande go taway ko neɗɗo numɗuɗo Allah waɗi lanɗo ɓay base on ɗuuɗi ndaare yimɓe moƴƴuɓe attinoɓe nunɗugol maɓɓe ngol goɗɗo immi Irak o yahi ka burure o ari o tawi haɓɓere mbuuɗi no waali saaku mbuuɗi no waali tumbere burure o ƴetti o yeynitira e juuɗe hombo o fottaade e goɗɗo o hewtaaki goɗɗo hewtaakimo o yi'aadi hoɗo hay hunde o tawile ɗi naani o accirta ɗi o inni
ko lando julbe ben on mi hani jonnoyde di ko kanko andi bay ko kanko laami fu no gasa kanko o waaway daɓɓutude ha o yiita jommu tawi ko sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu woni khalifa o ƴetti ɗi o seppi ko yaata lewru ha o hewti Madina o inni ɗi mbuɗi mi hoccuɗi to e kaburure e hino ɓay noon ko allaami ndaaru sa yiita e jommuɗum min alhamdulillah mi watte sokeje maɗa o inni honto hoccuɗaade o wi ko nokku kaaji o wi a fotti e goɗɗo mbiɗum wonni mi fottali e goɗɗo o wi wakkilɗa ƴetta wano ɗi mbuɗi o montan ɗon fof na mbuɗi seeɗaji goyi addaɗi ha hewta Madina ɗo watta e sokeje lando o wi o wi e mbayɗa hoola o inni o wi ko ɗum jangginɗon men o wi onon lamɓe ɓen ko ɗum jangginɗon men on hollu men wonde goɗɗo memata ngel goɗɗo sina hara ko e hoore haldi fotti o wi mo law rata'ata ala rata'ana si a ɓooguno mooɓirɗa no mooɓirɗa o ɓenen kadi hendiɗo o ko mum kon watta e tun ka jiifa fanka mude seede Umar ko ɗum o janginnoɓe conci itto ya baray ɗi adda a yimɓe ɓen nani ɗum yimɓe ɓen weltiɓe ari awa hara dow menen meɗen haton jiɗi menen kadi ɗo o sendi o waɗiri mo be kaftane o jonni ɓiɗɗo makko Abdullah ibn Umar kaftane kanko khalifa lanɗo on o yetti kaftane goto pet e jumare heedne ɗon de ɓiɗɗo makko Abdullah ibn Umar inni baba o do lokki an ɗo mi okkimamo joni an lommidir ɓay adarto yeeso yimɓe ɓe waɗa khutba heɓa compule o inni awa o ƴetti o lommidiri o ƴawi o inni ya ayyuhan nasu taqullah isma'u wa ati'u ko ono yimɓe huɗe Allah nane ɗoftoɗon ko lamɓe ɓen wownanta on ko goɗɗo hawti o inni la sam'a wala ta'a min nanata min ɗoftata ko min sali few o wi fi on ɗum o inni an hiɗa mari ya lombidiri dolokaji ɗiɗi ko an sendi menen fof mo ɓe ko goto hen ɗum ko nunɗal ni ko ɓay ko an laami an a heɓay ɗiɗi menen men heɓa goto wiya kadi yo men nanu yo men jaɓu yo men ɗofto men sali Omar o innali yo police ar ma yo gendarme ar o inni Abdullahi ar sendira min e oɗo wona nder jona dolokke mo heɓnoɗa o inni mi wondiri Allah won tabutoɗan on dolokke go'o ko dolokke geɓal angal mi timminani baba an fiyo ɓeɓu kamɓe complet o yayini aw an a samɓotta a joni noon mi nana men ɗofta joni en wowawi mako de ko ɗum waɗi o yawi ko an jangini men ɗum onon lamɓe ɓen on holli men wonde ko yo nunɗe mo be ko yo nunɗu ko yo jonnutu jon haqqe on haqqe mum wona yo wujju wona yo jattu wona yo détourne ko ɗum waɗi menen kadi min waɗi e leyɗe woodare ɗen fewno ɗo ɓe tawata ne'irama wonde hattu e ngel ma ngel ta feƴƴu e ko goɗɗo kon iɗen andi ko honno ton woni e feƴƴirde ɗa mbuuɗi ma no wawi yanude ɗi hocce ɗi wona ko neeɓi ɗi hetto kadi harana julɓe goy e leyɗe julɓe go si on tigi wettu koɗe alhamdulillahi no hande laawol ngol weli hande ko ka ñaamami feggino idan ko wiyete hoolare kon Allah subhanahu wa ta'ala wi inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha Allah no yamirde on himo jokki himo yamira on yo jonnuto hoolareji ɗi jom majji wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil adli so ñaawe hakkunde yimɓe ɓe ñaawe e hoore nunɗal etone woni nunɗuɓe nelaɗo maki sallallahu alayhi wa sallam
addi al-amanata ila man itamanaka wala takun man khanaka. O wi hay mo jamfikema, o wi mo holikema halfinima jonnuto mo holande hay mo jamfikema anta yobitir mo jamfi. Si tawi mo jamfikema an a jamfitata ko mo odo itti e sikke so holikema abonnata holare de haray wona yimbe holabe bo be moƴƴina alhaadi mu'on si wona ɗum alhaadi men on moƴƴata ka fokkita ton no kaani. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبع أثارا واقتفى. مصيبة جول بتدبه ande en fop mo be ko woni e wowlude ko e ko woni e huude ko yimbe be reeni wo be reenawo yo andu ɗum no windede Allah subhanahu wa ta'ala hino andi. Allah hino andi himo reeni ko ɗum wasi shairu on wi'i idha abgati dunya ala almar'i dinahu فما فاته منها فليس بضائر. si aduna aduna weldo, aduna fowtere, aduna uttu, aduna otoje, aduna avionje, aduna wirugol, aduna climatiseur, aduna weldo. si o accani neddo diina mum kan tawi bonnanali mo diina kan o wi kala ko o heɓali yeso to lorratamo. ko hombo woni ɗayɗayo innen perduɗo ko yeeñuɗo diina mum fiyo adna muɗum moƴƴi. ko ɓuri mo wonde bulaw ko yeeyuɗo diina muɗum fiyo adna goɗɗo go moƴƴi. wone hoolaɓe Allah subhanahu wa ta'ala wi'i ya ayyuhalladhina amanu la takhunu allaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Allah wi wota on jamfo Allah, wota on jamfo nelaɗo Allah sakko jamfoɗon hoore moɗon haɗa on anda. no jaa e hoolaareji ɗin ko halfina ɗen kon ngal dewal, julde nde, laaɓal ngal, finde sellunde, laɓɓinangol Allah annuye on ka dewe, ittugol zakka on laɓɓina pos, waɗugol moƴƴereji ɗin moƴƴina jikku mum on e jokkugol enɗanji mum ɗin diina wonka hakkunde ma e Allah kan, a waɗugol ɗum ɗon no haaniri no, ɗum ɗo ko hoolaare ɓay no gasa goɗɗo yimɓe ɓe reena won hoorugol. ayi a yiɗa hoori tutta hande kadi hande ɗum no ɗum anni dey no gasaɗa naati ga nder suudu ñaami haara ko hoolaare hakkunde ma e Allah. en wiya goɗɗo feƴƴo julna en landata komo ene hiɗa salligi selluɗo, ɗum ɗon ko hoolaare ko hakkunde makko e Allah. en lantako mo hiɗa looti longal ko ɗum woɓɓe wi'i firi ka Allah subhanahu wa ta'ala wi'i inna aradna al amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa amala al insanu innahu kana zaluman jahula. Allah wi'i min weɓiti hoolaare nden, min weɓitande asama'uji ɗin e leyɗe ɗen e pelle ɗen ɗi fof ɗi huli ɗi jooti ɗi aani ɗi maapi. Allah inni hino hoolaare, hino joddi hoolaare nden. si on totti hoolaare nden ko ndi joddi ɗo, so bonni hoolaare nden e hino lette ɗen. in he Allah wona wasalagol kono fayda ronkugol heɓugol tono no ɓuri heɓugol tana. o tana wonɗo ɗo si men bonni hoolaare nden ono tiiɗi yaafo men neɗɗo in he Allah jonnu men ɓene men gaynayi neɗɗo no yiɗi tono a feƴƴiti ko ɗum naata e riskiji goɗɗi goo
wonde tawa tanaji ni no buri tonoji ni dara ton ka okkorta do ronka darde ka yaltere tan wonde lutta e der mum o wi neddo o jetti kanyu hoolare de ko wadi ko inna kana zaluman jahula ko hewdo toñugol ko hewdo majjugol wobbe wi ko faadaado ko de dewe wonde hakkunde men e Allah ko tawata goddo go anda ara yula hay goto anda ida salligi ma asalligaki sinara ko reno do ida salligi yiwdo ha salligi da ko non lotagol longal ko non ka korka ko non ge piji lutturi din dum do hiden halfina no jaa e hoolare ko halfina den ko e tere meden gite den tawntigi ndari de ko harmi hunduko gon tawntigi wowlir ko harmi jodden tawntigi memirde ko harmi noppidin taw hedorde ko harmi dum do ko kalifa Allah no halfimma fiya duncitor dare mo marade tere ko no tampiri e tere do ko kalifu ko hoolare Allah hoolike ma halfinima wota bonnu dum do no jaa e hoolareji Allah hooli en halfini en hoolareji din wondi hakkunde meden e ɓeygureji men ɗin wota sonnajo on jamfo moodi muɗum jokkodira e worɓe janamɓe ha heɓoya ton ɓiɗɗo adda on ɓiɗɗo naada ka nder galle ɗon tawa gorko on anda gorko no jinda tun no welti no hollita no hirsa dammi no defa rigara e ɗum ɗo tawa debbo no andi o ko fattujo ko jamfa ko non kadi wota gorko on jamfo sonnajo on acca sonnajo on daganiɗo nun ka suudu wona yahangol sonnaɓe janamɓe yaasi ha no gasa heɓinoya toon woɓɓe go no gasa ko ɓeyguli woɓɓe go o jokki ɗum ɗo koye hoolareji ɗi tawata iɗen haani reenugol ɗiɗen haani margol ɗi to jaa e hoolareji ɗin kalifuji ɗin sa halfinama wota bonnu kalifu to bonnu kalifu dey siko gundo halfinaɗa wota saku gundo on siko jawdi wota bonnu jawdi ndi halfinama golle ɗen no haniri noon wota janfowo mo wonɗa e gollande on andu haysi kanko o yi'ali kono Allah subhanahu wa ta'ala kanko e mo sutima Allah subhanahu wa ta'ala o wi wallahu la yuhibbul kha'inina Allah yiɗa janfotoɓe sa falama wonde gaño Allah mo Allah yiɗa wonu janfotoɗo yimɓe ɓe ka huwodire si tawi on huwodiri a janfoto yimɓe andu Allah kam falakama fes nelaɗo kadi falakama idan etoɗen gonen hoolaɓe kala ko yeeyeten kon ko golleten kon yo taw hara koye hoore ko halda kon almuslimun ala shurutihim julɓe ɓen koye hoore chartiji condition ji ko ɓe haldi kon koye ɗum ɓe haani wadde no jeeya e hoolareji dow lamɗo on fiyo timmi hoolare nden wota o nomu mo gaynata e poste wota o nomu janfotoɗo wota o nomu mo tawata oɗo himo andi o gaynata golle ɗen ko janfotoɗo ko fenowo ko waddidirowo ko bonnowo sabu nasi o noomi on ɗon kala ko on ɗon waɗi ɓe sendoyay bone on yo eto o lando o ɓanna ɓe o tañƴini ɓeɗon o andi yimɓe ɓen hooli yimɓe ɓe wota o noomi ɗon tigi tun fi oɗo ko nokku kaari jeyra ma himo wola ngal ɗengal ɗo ma himo jogino nde nafoore ɗo ma mo wanno ɗum ɗo ma mo wanno ɗum ɗo ko waɗi si on tigi waɗi ɗum o heɓay kanko lanɗo on bone e hoore makko ko woni e wadde ko watto ɗon boneji ɓe o nomi ko ɓe woni e wadde kon e boneji si Allah no yiɗi lanɗo non lano makiri noon o ɓannanaymo diisondirteɓe moƴƴuɓe ay neɗɗo wawata ƴettude kañum tun décision ji ɗiɗɗi fof Allah addanamo diisondirteɓe landeteɓe ƴeddeteɓe pehe hara ko moƴƴuɓe ɓe fewjanamo pehe moƴƴe ɓe wallamo kadi ha ɗen pehe laato aksumomo si Allah muyanamo ko moƴƴi o mooɓa yimɓe bomɓe fewjanoɓemo ko boni walla mo haa ko boni kon laato o mooɓa ɓen noon taw ko makko ɓe fewjanamo ko boni
be walla mo abone on tabita be akida mo mudu ko kanko watte hasbore nyandirangal la sallallahu alaihi wasallam maki mo alla jonni fiyaku di julbe mo halfini on tigi jamfi o fotto e alla nyande be fotto yi wo tawi jaka himo jamfi ko alla halfinomo ko o hawra e alla tawa alla no tikkanim iden wone nundube wone feewbe goto kala yo ndaro ka itar ka woni do yo eto o wona laabudo o wona mo jamfatako o wona mojjudo o wona laabando yimbe be reedu hara o jamfaaki o toñaade so wadi dum hara kanko mo dadi si yimbe be fop naati yite an adadi an goto pet hara alhamdulillah ko yela ko Allah naadu yimbe be fop aljanna kono si tawi wonoyi an kon anato yali kayite hara angal haali mada feewi torki Allah yo Allah yaafo en faljireji men di fo Allah wado en nundube Allah wado en feewbe Allah wado en hulobe Allah wado ardibe ben hulobe Allah torki Allah subhanahu wa ta'ala okko en uttu kaleydi men Allah dandu en gere kaleydi mede اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اجعلهم رحمة لرعاياهم اللهم ول علينا خيارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم حسن لنا أخلاقنا اللهم كما حسنت خلقتنا اللهم حسن خلقنا اللهم حسن خلقنا اللهم اجعلنا أمناء اللهم اجعلنا أمناء اللهم اجعلنا مؤمنين اللهم اجعلنا قانتين اللهم تقبل منا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا هما إلا فرجته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ولدا إلا أصلحته ولا عدوا إلا كفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها وأنتنا عليها بمنك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا تراصوا واعتدلوا أقيموا الصفوف وسدوا الخلل الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها شمسا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما
أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم صل وسلم لا إله إلا الله Kama wali kia mo yangi yangi. Bawa, penani. سلام Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari ini ko berbagi dunia itu ingin ikut khutbah dari Allah na April dari Allah Subhanahu wa taala pada ya ini kan kita ya Allah Subhanahu wa taala asli begitu pernah repot itu darsu yang kita disampaikan pada yang insyaallah taala rekwat itu ini dokter itu juga kita pada cara alkan sawan jante kita juga dia Ustaz Sulaiman kalau makan kuza kalau kita baik stasiun dia ko etalon ka futuro are ko dawra beratan bi are ko emo di sujudu sahi ada itu dari wajah kalau futuro menghafal yang itu insyaallah dari buat itu kan tema ke bejaban khairan desir Alanya modal pun abad bulan dek apa kita yang berkan kawan dalam ya sistem bengkat sengkan dua karantena sistem bengkat sengkan tenef sengkan tenef sistem bengkat sengkan tenef karantena sengkan tenef untuk nimro ni pun tinggi
ندري فيه هو العلم مثلا في دورة الدورة إن شاء الله. Ibn ayat Quran, awan ayat saja nila dobo. Tan suide sama ke pada yur, salah kemudian awan ayat sudah kalah untuk awan ayat untuk. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Pero landi maki joni wano karezo socioji woɓɓe go kontaɓe karamakoɓe ɓe adday wano ayeje alquran ma e du'aji go ɓe inna si a faala hunde kaari masalan si a faala arsike yaajuɗo maɗa faala jombude jiwo maɗa faala visa ɓe anto yimɓe ɓen no faale ko ma ya nawni hunde kaari haray a waɗay ɗum ɗo laabi ha saaba kaari imma aya on ɓe waɗana mo adadu ma du'a on ɓe waɗana mo adadu o yardi hare ɗum ɗon no joli e bindi min bindi beruɗi mi jangiri ndi ɗuuɗa foti bindi selluɗi ɗi mi jangidi mi yaari ɗum kanela sallallahu alaihi wasallam maki sifa ɗum ɗo yonti waɗu limore ha sabakari en ndaray no woodi nokkeli goo nela sallallahu alaihi wasallam no maki yonti waɗu laabi masalan jeɗɗi no woodi ka o maki laabi tati e du'aji goɗɗi goo kono ko beru ko nelaɗo happuno kon ko ɗum happata enen en ala haqqe wi'ugol ko ha sabakari ɓay sa wi joni laabi sappo min kala wawi wide sappo e go oɗa inna sappo e joyi oɗa inna nogay ya tahdido on waɗugol wiya ko ha sabakari yimɓen fiɓa wonde ko beru ɗum ɗo ko Allah e nelaɗo tun jeygoy ɗum ɗon yimɓe luttuɓe jeeya ton komi wasiyoto en ta ƴettu diina ma kan e réseaux sociaux e juuɗe karamakojo mo anda karamakoɓe yette so ɓen ɗuuɗi ton de karamakojo tawata ko beru fewɗo ka écran on fewti ɗon tun ko karamakojo kono ananata o no jangina defte ananata o no waɗa khutbaji tawa yani ha anda bete mustawa makko anda telen manhaju makko on anda mu'tagadu ko wawoto andade kon telen ɗon ɗum ko ɗaynugol hoore muɗum ɗum ɗon wota en waɗ ɗum ɗon few ɓay joni si tawino ara ɓe wino ɗum ɗon awa ko ya waɗɗon joni $1000 tawa si a waɗi ɗum a unti $1000 o $1000 o a yiyatamo fes ɗon a wattanano ina moƴƴi nde a unta $1000 ma on ara eɗa andi ko ka wonɗo e wontude ɗo ko ka ƴawoytama almuhimmu kaka ɗumandi kono dina kan kam fayda yimɓe no welsini Allah on ballo meɗen wa billahi tawfiq wala woɓɓe no landi ɗo fi kadi wo société no yaltiri telen angola to imo wiye honno long green en andi long rich no ga jon ton ko long green ɗiɗo makiti réseau ji no jogi inde komi
Tenante no mele binyawla dadi dadi gogo dadi kinde dadi kebe